Croeso I Langrannog Dros Nos. Defnyddiwch y llyfr yma i'ch helpu chi I baratoi. Please use this booklet to help you prepare for each of the sessions. Byddwch yn barod I goginio, I wneud crefft, I gadw'n heini, I wneud yoga, ac I fynd i'r theatr. Os ydych chi'n ddysgwr mynediad neu sylfaen, peidiwch â disgwyl deall popeth ym mhob sesiwn. Mae hwn yn benwythnos Cymraeg. If you're an entry or foundation learner, please don't expect to understand every single thing in every session. Ond gofynnwch i'r plant helpu. They're all practical sessions, so make sure you join in the fun a siarad Cymraeg. Gwela I chi ar y sgrin.